Хаклы индерсем, ибирбан наци радио винже, саманада пинчеретле кларами, паян перене студия Владимир Галошев, Николай Адер, Лида Филиппова, Эберти Бурадов, Халенде, Бунул Засигетти, Бунаминтра, Тюре Фираду Латпар, Пире Владимир Петрович, паян Хикаларма, Игерме Гамудуре, Кайрахана Ибир интернета кларзалартыбар, Пиринбе булар. Хизепле радиотлиге немерзем, мырыгун зунат бір сере пурнеде. Салам досем, салам ырышыннымзем, эзер бурдан шак шуттынже елемле. Салам аваны, пул чырыр кунзем, эбир эзер бірле чухне телейле. Юрий эфирда самана да пи. Она ялан хибеге хебе, Лидия Филиппова журналиста да жиравже ергелизе ерце бюро. Ирея тюре эфира тухма булжагания Эллада Данилова саза режиссера. Ради тегензине перенбе малы, тюре эфир телефоне тюрех калазах варам. Сиремберре вунна Алла. Сиремберре вунна Алла. Кымыл бузан, кларым бунамаян, ыдызыню тавражы чуралзан, тарахашан, хаюланак шунгыралама бударадыр. Тада паян берене самана та пинегилзе житне ханазем, калех парнезембе тванымырзем. Тюрех калазах варарха мінле парнезем сымахмай. Үрігім бұлдар, Владимир Галошев, манам әнер книги дұқсағары сенегінеке, әмір бұрын, әмір бірейін. Чуваш халық сымақ үзін әсләкірден ұштарын садыры. Шабла. Міле ұйду қадірлерін, Володя, паян формат берен қыштағыл жына, тюрех калазах вар. Үйді бәсәкін бікірек, амбицилле рейх үйду. Ебе мінлерек калабар палла әстем туна. Затем я не кам калама бугара, калабар предвизият. Үгертик вол е мультфильм, вол е кино. Фильм дейбар. Ага. Сәвін бекек фильм бебірле Николай Адер баяны міле парне бейсетірі, Николай Михайлович. Ну, манда кенеге, бұл игіменде бірмеш ұлдакларны скер, чималдан шак манденче пұстана шак елдан кенеге шак тейзі келдімебе. Хам предприниматель болны бергенде, Варашанбек үйду, Варашын родителгензене. Предприниматель, бұл вырысла сымағынде, вырысла бардағала парне. А вот чывашла мілі тюрлин кужадат шак сымақ. Николай Михайлович, кунда хыжы бірейінде қалдюре қай, көшімі бетка усламшы десе қалама бұлдарайса. Ажақта усламшы мары тюрех қалазағы барайт па? Бижедір ляпет бұма бұлдарайт. Юрак, шавынба қали түплінек палаштарам, қаперін баян ки хыназембе. Манжан бізем пиди хакуя, манжан дезен коллег, чуваш тюнили ханазем, саманада пиди беленде. Николай Михайлович Адер, был берен предприниматель, выросла голоса Тавра Белюжа, Россия писательный союзен членеде. Тогда утыди утынех ехали, он зрубшне берем биберле Владимир Петрович Галошев, был берен унерже. Чуваш университет союзен члене, Россия журналистен союзен члене, ну, мазун чи интересли, чи хаклы Володя баян, мультипликатор волны. Между дизайн мультфильм дегерегензем, пирень, пидео, саха, мелерех кумулдуемзем, дергелех пуленде. Комашы пидева, шурды паян кесен алыптек, шапла. Сәмдалге хибелі шыратса бұғат паянтыны бекке шырықта. Юратны радиотлеге немірзем, Кугдинде шапларах парнезем буле, шеппен үйді бізене нандыр буле, Галошевын өшезіне галамалла, тада предприниматель самыға зерен чывашла гужармалла. Авал хиртне терсибе педембе хманы жадухна правошланны деме щук бізем баян, урамра вара паянки сакырлагына мар вуннулада шаптараган самана, сирембірем жемір хужалана, чпаллах пурны жылжымже, тила ебала булма юмах халап е миф евергана ежын махатланат бар, Анжақ шағы ончен ене, авалхине манмалда тенне білдеретші. Шук палақ, чывар шырыжвынже де бұршағын бек иртнезір мала ашлық шук каларжа тебе ғұрза пұрынаган зем, ішлеген зем. Шуғышларда шыңғыравлар шерем бір вунна алла, паян өссір бұғыт не изе даврына пұрсередір себе хизеплер радиотлеген емірзем, тебойду аваллыға упрамалайы, Сэр булна тапхыра таврынас киле дизелень, унды милле лахья балазине булмзине астыватыр даргашын шынгыравлар. Эбе вара, Володя дизешнемха, университет рада бірлік бірегем Рышаплавица, Николай Михайлович Володя. Темле бузанда, Кунышыра ябы хибе бірле лахи дебу, эбір
хамын студия шакаларыма келеген зинченге ална хыйдадып, юашки вотра бул заиртне лайых пулым, серим буны шыра, минне бул жежи, мин бул жебал. Ну, кунда жая какаймас бұрынды әнер кына, еді пете савындым, кінеге тұқсагары, халық падне сидет кезе әнде, мана автор экземплярне кына халихи парсаядыз. Хак не білмес бір қашам бас, ана параймас бар жеріш кінегіне. Мажып бүді бұтық савыныш. Савындақ қаларыш манан кінеге үтәсіндек, савдерлай кінеге, анжақта вырысла да чавашла туны болғасын, таталай қрақ болны болычы десе. Самбанде вырысла, халық қаларыш және қыларына қадырлесе ер шуғыш бар. Видеовантал, лады бере шынгырап келзе нежінжен білдерет, тарғыға шын хизеплері әдетлеген емеритлет, бір зере калажыр. Үрігун бұлдар. Хвырба балаштарза хварыр дүре. Хураваза бұғырған. Усламжы мар, дерімір дүре құнбек кіна мар, тада пілдеріштері. Усламжы был купец. Усламды ваганды. Юрат шынгыравжын тавақ. Тірі себе Володя Николай Михайлович Шағынбек лары дұру баян берін умра. Шамрыкрахизем авалги жинжен калашныне ұтлашы кымылашынақ мар, асларахизем лара. Шамрыксем ертіне пілмен жын, пілмен тұрышман жын пыжырғанашы. Тарығаш дедірі себе пілешінде марветха шамрыгізем дада. Ибір бара бізіне бойбақ кайылла жаврындар забықтарашын. Ара ертнезір малашлық шуқ кетпір, калырғадарғашын. Кен күштақ провокациялері ғыду баран зере. Кен шамрыксен пужезіне авалық кемебе тулдармала да бар берем баян. Унзырында аванақ бұрына шевітха. Ленин гамне білмеші, анжақта бізем тутлы жиеші, хитре думлана, шекерлей авалыға білне Николай Михайлович. Кунда мен каламала шак балдан езекалан юду içinde юлашки вғытара міле событий пулны içinde. Нумай қылмаш, ебір хамарын лавкара, камажалак кенжеде ебірінде түліне калазан Палла Дурумар, СССР музей, бұны жыл тұлдар дейіне. Көп шырақты кенжен үзік событий де ебірінде. Вара шабгунах ебір алып ұсырымарында, ко Шубашкарда вырнашна компания «Мир экскурсий» компания бе договор. Вара тирмада бізем туристері нумай есегілзе кадардашы. Израхал кірзігар ұрмаларақ чупсагарыр. Севақта авалыға піліне, бірентіне керлі де бірағавет. Володя керлі езан жұпа. Пиде керлі, мәшін дезесін, атия не пұрнышы, вадымылі пұрныне пілмезір, шамрықсен пұрныша пұрынмақ пілмеші. Кала бір шинвыча шамрықсен, бұл Тударбек, Еврысбек пұрынсан адаштағайма бұлдарады. Вырысым патақ тоғылса я баладыма бұлдарашы, атия не пұрынды бек бұлдасын, ебір қолыш шинді бұлмас бар. Тінжене тоқма бұлдарады бар, нишында білмес бар, нишында бітмес бар. Николай Михайлович, езер СССР десе қалам оқышлары да. Күнда енді калажы бұраттері себе қалжағыларақ бір Шубашкарда Николай Адерон хайергелене сделано в СССР. Трескала биятне? Сделано в СССР ятлы музей ішлет. Тәведмелі музей тваны мұрзем. Ебі онзыртран денебек лекрем, ташынақ каяшынча, анжақта онзыртран кірзе доқмала бұлжа, шывар гарза бұқса жүрерім. Николай Михайлович, меже пүлі мұнда зөрен? Пүлімізі мұнда нұмай, күнда Шағынбек қалжыва пұштамала бөлінде. Пилде тақырын тақырымыз шулда, ебір камажазем, хабар ялшынызем, ман баттырақ олары пұштарыныза ежіндімір. Тавапыр қадезе халық музейі ялда. Варашак сразу полмарин девал, анжақте бір егеменде бұндырмыш жылда социально-культурный центр пуны ғышын, шак экспонацияле бұқса, халық рабуштарса турмар музей. Бұл музей ішлер, онда бір халық музей бұл жөнде. Ішлер бұл сага жол, вара перен шак чарма тивре, вара шак музей құнда құлана изекилді бірде. Вара құнда бұл сарыл загаре, байларағынде тада андарақ, хабарны күнда лавка шүріш бірінші вырнашына пүлімсені онда шабырына майлаза падамарда, шак музей ішкезі гаря. Шамрыксем бірге қалазан, шамрыксем де бізене кет явыштармалла берін, явыштармалла. Күнда хаваланы бай, атланы бай, де пулмаш, онда интерес памалары сене. Бізамда кіл музей зелі бірашыде, тіліне ғайшы пірле бұлзан ашамыш бе, бұл тада интересрак. Школьниксем, икіміш, вишіміш, таватымыш, пилікіміш, классыра біреген әтзін бірашыде, бізене етем де, шак экспорацияне түп тарза чармас бар.
барабан бадагаваш, онда кобус пейдегаваш, кунадытса бахаш. Дынжы сделано в СССР. Кубек як по России. Камын күшне бурса кече. Ковал ебір шағынжа жүрезе Хозанада газа келдім, Екатеринбургада газа келдім, бара шактеннелі тада Сараскер бір, ял музей анжақмар, халық музей анжақмар бар, көп бәдім СССР вет полный шагдер байла патшалық, шагдер байла патшалық, бұл ебірінді көрді шак СССР бағынде шураза шидіне шинзем, перевал шиндури дебірінде, бара шак бұл біріншін Николай Михайлович, халек скедықтап дузайлет, бірде малала қалажат бар. Хизепле радио итлеген емірзем, езері самана таппи қыларым итледір. Перенбе шығынмалы телефон ширим бір вунна алы. Нация радио студенте Баяна Николая Адер, пиде интересле философ тезегалас келеден берге. Сяванбеге перенбе бірле вам Владимир Галошев, мультипликатор, мультфильм зем егерет. Володя Галагадарашын, мультфильм зем егерме бұлдараған зем пури бара берінші ваша. Перен халық садери талантлы тезегалас келет. Әслесе, кала бар Брио деген студия бур берен Шубашкарда, убушки бярына, затем азатане педагогия явыстарасы, хединде бересе, затем студенде булда курнысы, пластилин бада эшлесе, үгерзе эшлесе, но майенде замек талантлы азатем. Ондан Бірінде ұйды ұжағын бек түрі қидас білет. Бірінде ялнақ қалат бір, вот, чыважа дезіне, вали, мультфильмзем, шук, деп бір, кобрио вара, вырысла береші, хочу вашмай. Чаваштеми бегересе. Вырысла. Хотя вырысла дезем, а шубя может чаваштеми полю на тепленем бекалза вараймастап. Но вот чаваштеми бе, шак чаваш культуры бе эшлеген дезем. Ондан Володя тұқтаға черете жыңғырап кезе жетірі, тарғашын, итлет бірзере, Хыбырба балаштар үрдірек. Тарғашын, итлет бір. Розу Михайловна бульке, сасижар. Уйдывы еплерех. Шапла. Уйдывне итлесче. Ну, Николай Михайлович, міндеті. Розу Михайловна сені пюзе қидас келет. Там будешь. Ага. Роза Михайловна пидела айғынлана бірзере. Вара Николай Михайлович міндетті. Анчақта кужарыве милле болады, предприниматель шваштла милле каламалана. Юра Чиберилар. Ну, сирени кужару туғаймаре. Володя, мультфильм земшінчене ғытса білес келет. Эзе, хыв енчен, міле мультфильм зем үгерден. Міле маттура жабыч хайезе. Ну, нинде хамсылығы полномай, школда или учителінде дәрсізбе қаласан, школда әшлемерім шел бөлінге. Калас келет асла дейсін дейін, аршури земсін дейін, калабаразынек міле патиарны сержін дейін. Почему шутчандалық пулымзем, міндезан? Шутчандалық пулымзем ғынамар, керін халық чываш тінді міле бұшан зағайны, чываш халық міле адалын зағайны, сақсым сенден қалса бараган, мүлшілемзем деман. Онда зан чывашлық пұр бөлінде? Аллах чываш. Таза чавашем сиден каласа кдардаган мусулин. Тесле хрень, пір халап не каласа бар на берега. Пиган бар сиден каласа кдардас келет. Вол пиде интересле миф. Калабар варманба е хирбе буны жухне кискер кашкарзем чартузем табанзасын. Пирин чаваш каламалла болна. Пиган бар хавын дитuna хучар десе каламалла. Вара мен калабар образ десе каламалла болнена. Кашкар санары сиксе токнуда, сау кискер кашкар зене хваса ема булдарна. Онде ключевой самах. Пиган бар хавын дитuna хучар.
Маншутпа, она книги калана ту чаваш туризм дизиди, маншутпа вот чаваш туризм мар, чаваш пирен пардурагана, возем пурнышра шхайдин пурнышне шамалат малли сунарзем возем. Калабар bir молоду паузу гурапор, мастеров паузу гурапор, калабар сверлоба дрельбе узу гурапор. Шамдеки хайдин пурнышне шамалат малли инструмент. Семдуна калабар пиган бар тискер кашкозен день худелемели инструмент полна. А сладиву галабар шумуршу дараган инструмент полна. Пюлюкше галабар зиворсин булзасын, херактернеле булзасын, шамаланма пулужаган сонар болна. Калабар малдан халықсын пуштарынса, бір ял, ике визи ял, парле пуштарынса, шап сонара тузакуна, едімзем, калабарде туррын, өвілетен бекерзем болныран, турубеге хват пур, туррыне беге хват пур, едімзен. Хайзен хватне малдан парле пуштарынса, шак сонара пана, карамар кирле джухнеся, ключевой самахне глаза, калабар пигамбар холодит на хучар денелик. Шап сонар вара, лазыне коллеги будут шак пулушна. Эзагунанди кургали мультфильма «Наука тележенженде», видео лайхон надарса бама пударадан матту. Ман тухнага не грей, сам жіне калазак дартын темпор. Ман каларысын гдамар, хаман шуғышлава да жагында куртағала. Миже мультфильмі кердін, жүрек кала? Жүрек кала емастып, кала паржайик кесембек, вунна десе, пар аллытла бол. Наша десе сен... Ошта тупма булат, бізіне интернет уйхерінде, ушлығында, манын канал бар, Владимир Галошев ятла. Онда кірсе курма булат. Аллытла, калабар малдан парбуны шугала. Вот више анимация фильме хадырлене булдасы. Хал нумайышне шанетрем, шаня мультфильмсем туда хадырлерем. Самба пар аллытла десе калма, шутламан мезейкене. Бізіне школ программине... Школ программине услы курма юрат кирле услы курмалла десе. Вазене Министерство образования пенен. Гриф панатсе, услы курма юрат, услы курмалла десе. Картмеле, бізіне пала бірінді программине. Я білдіхам филолог пунымайман. Калабар парле біріне херзем, ezegetsem, учитель булда шлесе школда, ватем манын ябалтымы уза курасы. Мана ватем каланчыне малдамда керек минутлық туначы мультфильмімізіне. Пачак патемашне парлестерді. Перекумбек меллехмар, патекін калабар хевежін день, күлікшешін день. Миже минут ширым? Икшер минут, вишер минут патекегіна. Калабар ватер више байрандыны боласы, икшер вишер минут па. Халенде тата калабар пиллек, читсе сагыр минут день, минут таран лушығын сәмбір калабар. Николай Михайлович Володя, манан шак аваллыға ақтавы раз келет сире. Чыныбекте упранза юлна ведь хавезем, чилай ябала, ятсынже, урам, шырма, ял, ядесынже, ахаветха, шак аваллых. Вот Николай Михайлович изыргала забаныч сирень изыр сымахмай, тури кумашка яленжен, кумажа яленжен. Вара, унда манах шырми дене чезер. Пурпур, ебунчен акшакне галашна зашхан мифтенеренде. Ебе вишим оставатымш косра брене чухнех илтниче. Волама бохе, ну и буш була задыйлы боле. Шак чаваш халахен аджи, чаваш аджи варманда, петсегайза вышлых па вырсамиза вилис патнищитне денде. Вара шамне кашкараби хынче чиба эмерце, чаваш аджине шылза, чаваш халахне шылза хварды ден илтчешевне. Мен бечекре шамне билединде. Вот ман пуша бол, халибаны шак легендада, мифанде тубай мар, пухман шырманде. Те приехали из Агалашна Индия. Ну, кашкарзынари ағалден мар берем было, чаваш история. Барай баршав кашкарзынарни хамыл ял гертнели, гертремер. Гертнели, ял гербинче бұл борынде. Манах шинжен галаза бара. Манах шинжен галаза бара бінде. Шынақта бірін варманда, сәм варманда тағын шырмазен бар, онда манах шырмизен бар. Шында теміші шырмады бар. Ебында пічік чөкіне казады көрман, ну елді, онда хура ғыршсен, ла шинешінезенде. Вара шав манаға пирин шаважинже, пин ялшкин изебек, пин де дақыжа вадрабиликами шулда пударна, хрестлардна, онда хорды жили шилдады жапна. Здесь жил под землей монах Макарий в 1935 году, шилненде пударна дезе. Я при пельменина, анжахты пин ялхалаге, она хизеплезе, монаханде шени хрест узала, туши докша буштарзанде, картиштене, илемлецы бурзанде бара, иги жулгайлла, кетмежер тренер мамбада Шангаравлариш, Аржин Николай Алексеевич Осипов, большая иркла ялда ежи карайынжен, Николай Михайлович Чавашта калашы мамбавал. Ебір, наверное, дед сирінде тупман, тубынман, манахын таванезем пулаппар болды. Ебір тілін загарма. Сагыр боны жол етсен таванезем тубындеш. Бара бізден чин загарым. Килер пирін яла дерім, қадарда аппар бұл пударды вырынада, тада шырайынже, чавзатуна,
мен ну меземде келдумалы фильм селедеримде шүргү селедеримде шитриш бije башын барсам мен 2 жылга ала шапталып 2 ширимиккемеш июнденде барабыз эне онда изекар бар теленжеш биди хебердериш базам шыракта табан дубуннашын дезенде бара тірлі мен ябалзем историзем шичен казыктаптыршынче был марахмакари мен бичкере сымжук курбулна бұл бүлән жүкте кужан келекті онда бара шәнді пырмалда бір кужи карин тебір кужа баранды шак монастырь шиче чүргүзі шүрізі бұл біренне шак молитва земін думайын Чынны бекте шагын бек монах полный. Полный, шакта полный. Вот хижепе родитлеген емірзем. Питилайық. Тубынна келне кыдартна ахаветха был бара бізем тіл болмығы үшін ебір күнде часавайларда шоғыш пұр дезенде сразу кей барсақ баршы бұрылды билетла ұқша малданлыға дезенде ебір дады бұштар апырдерш ебір күнде ебір игі білмес жылдақ проект ұзақадыленші ялда шак программа ба храм часовня твапырде бұл болмары бірін ұзам келгіште перед ебір күн шак шоғыш сәлемсене братырыш барлығында чүргі тұрмыр күчік чүргі Шәдем болышты бе. Хижепе родитлеген емірзем ебе ялынақ шаплагаладып саманада пекларыма ахали шынзене ахали калажу шакынбе гыйтса білзеларыма чынмест бір перене саманада пекларыма чынныбек тешак студия чываштын день ударула малжу бушла шамбек идеяла арызене утларах чынме тұрыжады бебе мүжін дезем бұна пудармаламар детемле бұзанда манжын бұл аржин вайларах аржин хватларах пумала бегенде херарымын она итлемеле чагын бекрех туйымман Херарымын бек шулан иттердек те бара эзер чынныбекте шавын бек курырға эберінде мен жүхлегалапыр вот чывашлык кедеттеп бір аға бекха но чывашлык не битмее бамаламар дезен агымын думала ага мультфильм зем үгермеле шакна Владимир Галошев тыватте берин үгерет бол кугнамар бекха хый не валли был камера елже хый укшибе жаплаветха хый сценарий зем жирать хый үгерет хый монтаж бетимбек хывдывадым бекха жаплай Беже хамдывадып син мілде қаласы лучший твой помощник это ты сам десе шемьере боршмаши мен дузаларан десе ымнанашы кунда тимаганак може бірге қаласақ бараспуат манағы ымнанат ман теманан де был ымнатақ теренес мен выйдетіндерін палақ болжат атызем ман галыбыр хирадя театральный художник ебірінді дұқры мана хайбуханде болжат чышу башкарда бұрнычне ескерсем дұса бамала боласын я поправку думала калабарны фотошопы дұса бамала мана дұса парадшы болжат халі шел бүгінге мұскавра Халимде консультант деп бана болжат суймастын хамда шириплетме булдарадып чынныбекте педикомолы жемье Николай Михайлович да курха можыры деп улужать адизем деп улужаще Шаптараща компьютер бар Шапла, кунда шап улужу герле шап сделано в СССР деген музее манын тірсібе радио дегензіне кашныне каза курырға дезек алас келет Межін дезене онда бұл тірсібе бизнес-проект мар был онда Николай Михайлович экспонат дезене хывырук шабақ туянат тариға Бирди онда ну тағырғын билік процентте бір ұқшала келепір тірсібе қалазан Шинзем изебрашили бара хоть шолкши болды тюлевле болды жезен шап аппарат пен меджоклидный аппарат бар но бір пили болды процентже хен камалезебек курза параш бана укша келе мардеше вишак я была сыкланза йолдар эмерлехе сир батра пулдыр дешенде Николай Михайлович из рукшала элетрха воды билмером арбатранде эбихаленде чувашского профессионал писательный союзын ердюжи булады шавынба мананде арбатра суд садращионда иге аржин Шешпілмеші, жәмбек статуэткизем, бюсчізем, шешпілмеші, Яковлевын, Чапаевын бұл. И бұда күзенешті, анизе дуғаттырға деп, штан туғаттыр ezер деп. Мана барзе арырға деп, Пересоюзын офисне музей ларца ғурапыр деп, шырза ғурапыр кампарнеленіне, шуы ұқшазыр бамарыш, бара сирия ұқшазыр параганзем тубуна шеи. Параганзем пур. Нумаях мар ебте анланады кукандар базар не шүригелет пите онда ведь карчик онда тем дизе духат те онда ахалден ужылба тухман хотя бы бір деньги, 4 деньги, 6 деньги шанда кетештезе илешінде ажак ондагы розбихалы каларынде пурма евр дезе шак евр бун зеледи онда хавалат аваллах бирге зада мен галашынде хал бирин турига мажа ярин истории шинже Ебашак документ сене, архив документчезе, тірлі документсе шираза, қаларды бір иге томла, история, страницы, истории, верки кумашки дезенде. Каждый керегере пикші жер страница, 20 жер ал фотографии сыну керектеменде, иге томла кенеге, бара шак история не бір сыклаза хварза, тада буға бұрза, шамбек упраза хвармалайынде.
ак хал паян де кодак манумрак будет изегилдимде калавтен бесабазем хам ручка ширна менет она ширна утмыл жыл кайылла балда история документ утмыш каса ширна де калавтен бесабазем история. Ну, Николай Михайлович, ховырайн десере тень лайхах марда кун бірге калама, севақтаманын каламалах. Мен дезен Сиринбек арзем, чавашсен бушинже, сағал, дезі қалас білек. Білетер егізеплер әтілеген мірден Николай Михайлович көбігідінже, Шақшымырле районже, Турик Мажа ялінже, колхоз сергелезен, халық полышныға балаға қавет. Шерне еліне, онда езір мендірлі мазарын жен бұшлаза, мазарне еріне, онда бұрманне лартны, тада мен доны, азелдерін ғайып мазады бұры. Ачақаларым, алданақаларым, шағында хабар ялышсенде, хамбада, шубашкада, Мария фирма предприятниче пуштарза погоду заиртерді бар. Варя бұрда ежінде бары программа, херехики, пунктрантараған программа, онда пұрде шерде бары. Херехики беші? Самохран, школ ұшмалла, термір, барай бір чарақта ұшсырма шав школа, игі білмес шулда, игі жол, ішлер бұл школ, потому что мен жедесен ажазе күржияла жүремелетші. Хилледе, шуллада, мендеде бара ұшырмар, карен же мен школа жүреме автобуса больше, она хупыр жінде, она да турмарынде, тада тузалаптыр барынде, хурал бюрже. Бұрын жоқке клубында, элихи артель опыт полный клубе Шердзе Кайза, бара турмар социально-культурный центр, бижи хутлы, кирбит ширен, гастагер пример, шиведе борынды, порде борынде. Шадах ергелер бар, шак музея. Изеренде жалғалық неде, адибутинеде, ваттезенеде, условизен дузабаны, хыне евер культура центра бұл халде бұр зерене ағар етті. Бұл халде ирел білен дарат, анжақта білін каларымында игі жолғалы хұпма девре, район пүшлігезем, пире бұл культурный центр кирлі мар деріш. Мәжелесе пирім пұжылараган клубсем тадақтан ұмай деріш. Бұл маны шавдері күрен дередінде, ялғалық балақ. Ялғалық хұпная балазынеде, хызен вайбе, вот вовырна районжи пуганға сезем. Библиотекине, клубне, хозяин воебевич, хупная была на очередь, тут садраш, Ергет Дорыч, костюм извини, туяндиш подембех. Шамба, халық перин пурунашын, лайық пурунашын, ағаветка. Мен же жел на бурчук неде хужазем, алла нашын ақмар, тілмелі. Бұл хужазен ұштармала, кибизене шыннезембе. Ага. Хизеплер радиотлегені мірзем, іштежімзем, халық кіске дықтабду зайлек бірде, калажева малалады зат бар. Как сегодня? Хайрады? Пригнеміз, шынырғызы өлері пажырды пайында. Эшли жим дейд. Қалыр дейд, бұл қаланы де езілсе юман дейд. Ачасы бұрқыла қалап. Күнда вариант сен бұл дейш ұслам же эшли жин, оны қалиге түрісмар дезе қалап. Түрісмар құравзе ежілмас бір дезе. Етті қар мастерім пажырды пайында. Юрат. Эшли жимізі пайымды дейд бұл. Пиялақ талап дейдсі дейд. Қайзайдап дейд, қалыр дейд. Дегенде арзайрып күнде эшлешин дезе вариант пурлиди. Хамда мазагарым, ладно. Эшлешин трудовой человек. Трудяга. Привет, Хизепле радио тегени мірзем, изер самана тапи кыларым итедер. Баян нации радио студенте Владимир Галошев, Николай Адер, тілмелі моторы чываш арызем бізем. Иберинди баян авалық шинжен галажа прибирбан өссір бұғыт не даврындамыр. Николай Михайлович сделано вессер музейне кайза курур дезе галашын. Сумақма Николай Михайлович өшта бұл зерен бұрнашына галажа. Инже шул жерінже курын заларат, кымажа лап кетесе ширнуында. Халмен галашында шак музейра берінде бижи музей. Хула музея, Шубашкар хулы музея, Совет тап херенжи Ябалазен музея, тада Ял музея. Тада ебір халында қадаллене пручат бірінде школ музейі дезе. Межі десен, ішінзен каланде илценде, нумаш козым, хубыды шабзене азынса, школ Совет влажавы хедінже пиремелі врент, школда тіплен, пәдем экспорацияны тұтсап қымабай болады. Шабзенеш пуштарза, школ музейі қадаллепер, Совет школен музейі дезе. Шан бар халында
синде чинзе галас келет развитие гензене е камын килдесі қылған захварна школда врение ябалземтен чернильница бұрында киве портфель может быть пор глобуста бумабылдар айдында шыңгыра ведемске шарсели пожалуйста тарғашы может быть хотя камын парты да бұрында Чи интересли, Николай Михайлович, мана мен келеші білетері, онда ішілеші. Ебенде музея гедемде Володя есте бұл загоны онда халчу. Кукуклы зекейт. Ярзы Вадиде Николаевич, кук, ишлеген, ябазбек, ишлеген патефон зем, онда зерен шагынбек ахабек, или хиябалги ябала зем, вроде бұғаден дезем, түр себе онда чыныбекте өссер бұғаден же, пәдем история, онда піррегірзен, кунебе, тухмазанда бұлдара тұршағында. Ергелі экскурсовод пузан бала. Шагбегі экспонациям бар ажазене онда йығыраш, бар каждый день сечіп сабыраш, шаптараш, куку, теприяр ходиш. Кәленеш, шамбеке бала пулизінже. Изі парнезенге баратырғады да бізіне. Володя темле бұлзанда, аваллық тепірахавича, республика, Чуваш республики, Чуваш тенде. Биден умай юма халап шүрет перене Чуваш республики женженде. Бұдайбе сымақмай манпушравал шамбек халапсем. Мургаш районінде чамыш яле, пур. Онда икемеш Екатерина кедерне патша, ирцеганы жүхненде был. Шапчам шали банде иртиганы жүхне хрещензене гораде уйра анашын сывықшын сунашын булать пуленде. Вара анмадрате урине ярзабузать тына жерзене. Шужи чупса ердеть. Койнде храны бет чьямыш деть. Шага иккен шак чамыш яле, шак чьямыш сумахран пушлан загайны тезе онландарны дебур терзидерес мари білмес палак. Сан вара міле халап тюрек шагынбек самантра аза келет. Перен каларымында чаваш семи першатери пуян культурулы халық, пуян историлы халық едір. Перен тән землі бұштан сағайны, шүттен землі бұштан сағайны шінден, землі бұштан сағайны шінден қалсақдардаған юмақсен нефсен бұр, кала баршағын деки. Туру әмір бәлі жетет, шәрсінде чәрі чүнтіне. Куша краны даттет, мана шит сағажу, бұны жу бұрынында жетет, кымаға шінде бұртар, ona сыратет. Ondan gitti kalat sana dedim var kirli bol. Bana parmağı gide bulunca parmağı parmelle var gumbile şu şey bana zıgalat. Laşana kalat es kozak çarçun sana numay kirli bol. Parmağı lavduk mallar parmağı bana çubar kabak ne şamba bir şirin otur şu şey det bol bana zıgalat. Sakaldarak da buma kulasın kiremes zıgalat. Upadi. Hep hisse sar bana par bunda bunik şey zıgalat. Ya kuzum bana Париде женбек нумай бурнашын бар десе тәлінен жедет тура. Вара эдеме черечитті бүлінде ес хавжақрақ уйгуралығына ден сана нумай келмар жуғып мана сақал, бұны шерім жыл сақал. Мана кушаққын не де бары, бітті не де бары, лажа не де бұр не де елеп сәгілары дед. Абла ұза шәмбек бұлдар. Сималдан пәтеккәле жүпіне топқара Ажашланса бұрымала бұлдар, каран лажабек война шлесе ұнмала бұлдар, каран жидобек каныштыр пұрнышпа бұрымала бұлдар, каран ұбыден еді бара сана, пұрнеде сана бұлдар зағат. Ебі бұл, едем дедегілер деді, сағынды бедем. Кұрға, интересный халап шықлайы. Имағызен балақ нұмай ұзен, қаласа да бідерме жүк. Самбай, ұзене перін мультфилмсен жіне мұжармалы. Мәжі дезесен, хал сымақ вышын қаласа, книгесінде бұласа, синна умбек хавхавандарма зивурдарах. А мультфильм шайне глазасын, калабар кино шайне глазасын. Вал халах патниши дети перен мухтанмалы ябалтым шабдерин умай. Калабар чаваш адекуна куржасын, чаваш история интене каласагдардаганы. Калабар юма мне чаваш эдеме мене буштан сагайны ситен. Кебешеме мене буштан сагайны ситен каласагдардасын, чаваш мухтанма булдардыр бол. Ебирикен ытты халахсен бетанар сасасын айванах я надардара кынамар, бір чаплы халы хеккен деді шулама ұлдардар бұл екен. Қалабыр кәбешеме мүлі шәршіне келіне. Шақтанже бұшламашын жәнде, туры шәршіне кәбешеме прасабады дейді. Сималдан шақ бұрына едем жетір етте, бағаты ол шәрді илемле де бала, шәрдері келеншле бала екен. Бара бұл шақ кәбешеме күбесіне вұртыр дейді, манын, бұрде манын, негамада бамастып, бұрде манын тегілар дейді. Коспар кебешеми айтине сипынтегар дете, латыни кайыксем илме болдар дистейт. Чарджунсем калабар, твадуны уран жүреген чарджунсем, кошкайрах юлда келдістейт, кебешем бұдырек юл дистейт, өзем юлума пәлмесе.
Да. Сепла биде интересля. Хизеплер адитлегени мирзе мизер саманата пи Клара Митледер. Пирене Шунгаравзене Эллада Данилова саза режиссёре еженать. Волгалать халлиге терес хурав щупка деть. Ага, тебір Шунгарав келсе жетре тарғашын итлет бірзере калажер палаштар ұрғырба. Ыры сиреде. Валентин Юлдаш. Валерий Иванович, ага. Вот Николай Михайлович, когда Владимир Петрович накопал полетели, не диван надо. Вот этот ютубер Николай Михайлович, предприниматель. Вот это, как не каждый год урон баразов. Вот этот список делорадов, кстати, сейчас пусть бегать. Там у нас на спине, эти делорадов, так диван Филиппова, тоже предприниматель. Вот как тебе угожает, пойдем халков на это размабудаться. Вот там же зайцы, радио через запись. А Николай Михайлович, магазин, музей, найдевать, везде не бегает. Пузавува, здесь, вам же вува, и Валерий Иванович, идузене хурав где теперь? Анимация. Вот я красная корова. Я мне анимационный фильм не гулял. И батальоны моей деревни. Вот это не лезет. Ну да, тоже не скажу, я даже вот. Если сейчас это день, то, что через Калаймар будет день, батальоны моей деревни. Сегодня тогда вот так красная корова. Володя, ты расколодивал? Терзек, Валерий Иванович, он Был терес. Валерий Иванович, доктор Халибери Гитлер, Володя, ты расхурав бачивал за Валерий ним? Иванович салмын напитила полетеп, Ты расколорил? Терзек Каларова, манын үстіне палық полетивал. И пень парни Парни, Салмина Валерий была, Иванович, радио Полина района. Кирилловна, мана брейтня, манын учитель была. Хизепле радио тегени мирзем, шель булинге предприниматель самага халлиге терес кужарный земжу куслам же, ишлежим деше, анжахта Николай Михайлович, вот хыйн гужарове бурепкала, пельмешче ведь хади, парнине параймастар не гамадет, брычапхаль. Халлиге терес хурав щука. Вогоди был, тень знаем. Подсказка была. Просто кецельмелери более. Хизепле радио тегени мирзем, паянги тема берень аваллах, сэр вгатне таврунас келеди. Менгележети, он жухне, вот чагын жинжень калажат пар Володя, Николай Михайлович калырга даргашын. Тембек кызык проекциям зерендер себе, анжакта бур жухне де, ну шембе гынамар, пулужаган зем бури, влашсем, влашрезем, ердюшезем, онланаши. Кунберге Мегал Владимир, шаг предприниматель Берге, может быть, придерес, тем более, хаман кужару самахне, предприниматель может павал хотланджак, пайдажевал кооператор зем, усламжевал купец им деберде, эшинневал трудовой человек им девал хотланджак, эбер хотланат пар, лидиван-то хотланат, кунату забрать, эбер будет рискуем хотланат пар. А по ужасти не бенде, шаг чималдан тавронным шулзеже, берде пуштар баршлеме, Николай Васильевич Федоров, промеж президент, перед предприниматель зене, числача, калажача, тельбулача, пырача, пиримбада, пирин фирма Мария, фирма фабрики неди пырза, трендерза, алабазам, за перехаваландарча, халюндек явалзам, петтереш, пере шутлажде, предприниматель зам, воильчеш, айда, эшлечер зам дезенде. Николай Михайлович, тебя остался Николай Васильевич Федоров Каланачевичка. Побольше бы нам таких Тувалкиных тизыч оплавить. Сирень також книгере была на черепе. Тельнеже, конечно, озамах Изирана ховорничи тованы Шимрле район нельзя запыташная пень. Онда мар, ако фирма Мария был сидел буган фабрики, гларган фабрика работал онда, шанда был зандевал. Шарда хал мифтен ренде, пин нумерах калашмалла, хал паянды темы шавенде. Паянхи пурныш берги, ыранхи шинчен, паянхи вахат шинчен, мечит межунда, миллере буна адамдарза бумала, вайлатмала десенде был, полненде был, иртне деберде был да кирленде, ачакты пин паянхи бе, шинзене, шабраксене, адлаландарза, интерес барза, туркмалла, малалла. Иран булат, мен булат, бишмен мен булат шедезе, шан берги, шартеллезем, латмалла, халук, нжери шамраксе буйм жеде, пирин властен бепрле.
Курага кундамана семес Ширзаяна, сервагадинде палахлаих теше, вот медицина тюлевзер, варенье тюлевзер деш, хватерзем тюлевзер бана деше, чынныбехтен деш, аплавитха. Электричество, вот воду бус полный, шаван бек вухта был уже. Эбе ялда еще разуюсне, они бе иккерек. Пурны бір пиде пижик пүртіре, кондасын үгерчик, хам үгерні үгерсем де бұрынде. Шак совет влашы бағынже вредне, мана шак дери пулышны, хавхаландарды, ебіргі қытырамында тағымалы земде паненде. Онзыр күшне пірлештер зебір, мадан октябрь онықсы болны, кәне пионер зем болны. Милле тірлі мероприятия зем иктеречі, шынды шері жол-жолки земе, мене шераха жері зем калараттамыр шенде. Пирен, кышт може выжиллақ болмады бір, хабарлықтар болзанды әнде. Мож шит тағымалызам яқтарақ болны әнде, анжақты бен әместем шәрдер пызы кечі, әбір жұтлама болдан, аға, шиднеп те каза келеді бе Владивостока, Калининграда каза келеп тезе. Бір жывыл пірте евр болман. Ларда поезшіне, пиледілде, кайсана негамды шармаш. Кедеші санауында жебірдаштарма общежитте барашы, Каримал Стебеки барашы, негам тұлда шапқасы жүрмейінді. Радиотлеген зендейні тилайжы, эсер вғыденде шуралны зем, эсер вғыденде үсе адакланны зем бүленде бір. Чашпшалық университетінде біріне чүхнеде херек пилік, кенге стипендий бе ебір, мілі лайық пұрнатымырчы. Тыван зенейде пулышмал керетіміртіға шавақ бақалі, шава хер ғылды денге стипендий бе балақ нем думада, майя жүктері себе, күнда ширашы вот пыл, виже, пилік тенге болны дес. Бензин олды бұс болна. Ага, пирожки, пилік пус болны, шығыр деш күнда пір батоне, ширемеге бус кынамар болінде пір батон. Шығыры бұнулды бус болны, ай-ой. Будвады бус болса құра жегірі? Теленмеле бұғытсем, дері себе, теленмеле бұғытсем, шел болінде пирен эфир бұғыды вішлензе бұрат, калашмалы темен жүхлех шавақта паян. Сирия Николай Михайлович адер был же волонде пирен предприниматель, хапланчик терри хапланчик. Владимир Петрович Галошев, Чонмалдан эзимажын мультипликатор хаклыгали. Пул здесь парнезем кама юласы пала был же Николай Михайлович сирен парне радио раювать, радио за не парне литпер. Хизепле радио итлигени мырзем эбеде Лидия Филиппова, журналиста да ширавжа, сиренбете біргаларым ченсі була жадып шәл булинде. Саманата пети белінжеті предел булытені рызывы бурынар. Хывыртеллевзен батнеле ялнах, шириппенде хаюлын удар. Хальвара, радио тегензене, Пире, Сире, Иван Христофоров, Шрандараган, Юра, Итлетерзе, Пиде савындара аскелей. Тавах пурнеде, чибер юлар. Автограф шир, автограф.